Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Bayyinah dari Bu Erna di mobil. Silakan Bu Erna di Lombok. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Pak. Iya, silakan Bu Erna. Lam yakunil ladina Jangan lam yakunil. Lam yakunil. Lam yakunil. Lam yakunil. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Iya. Jangan kitabah. Min ahlil kitab. Jangan kitabah. Min ahlil kitab. Jangan kitabah. Kalau kitabah berarti ada barisnya. Min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Kitab, jangan kitabah. Min ahlil kitab. Kitab kolah kan. Min ahlil kitab. Terus diulang lagi. Min ahlil kitab wal. Min ahlil kitab wal musyrikina munfakina. Ada tasdid. Munfakina. Wal musyrikina munfakina hatta. Nanya pendek. Nanya pendek. Wal musyrikina munfakina hatta. Pendek. Ulang Pak Ustadz ya. Iya diulang panjang pendeknya. Min ahlil kitab wal Min ahlil kitabi. Bukan kitaba. Min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah, iya terus. Rasulun minallahi. Rasulun minallahi. Minallah, jangan minallah, minallah. Minallah. Rasulum min rasul. Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. Lagi kurang pas. Rasulum minallahi minallah mulutnya agak susah. Yatlu Rasulum minallahi. Jangan minallah, minallah. Allah ada w-nya, minallah. Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kemudian pihak. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Kemudian Wa ma tafarruqul ladina. Wa ma tafarraqal, bukan tafarruqul, tafarraqal. Wa ma taqarruful ladina utul kitab. Bu, Ibu lihat Quran yang saya punya ini? Ya. Lihat? Iya, kalau yang warna hitam itu dibaca apa adanya. Kalau hitam ada hijau kayak gini nih panjang. Panjang tuh, di atas hitam ada hijau, panjang.
Yang ada hitam, di atas hitam ada hijau, panjang. Ayo. Wa ma tafur Wa ma tafar. tafurro. Wa ma Wa tapar. ma Tapar, 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 tafurro. tapar, 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 tapar. Bukan tapur. Tapar. Wa Wa ma ma tapar. tafarraqul ladina utul U-nya kitab. panjang tabu. Ini ada hijau tabu. Panjang. Wa ma tafarraqul ladina utul kitab. Bagus. Utul kitab. Utul kitab illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Utul kitab illa min ba'di ma ja'at humul bayyinah. Kemudian Wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlisin. Liya budullaha, budullahi bukan budullahi, budullaha. Wa ma umiru Oh-nya pendek. Ingat ya memorinya, tolong memorinya. Setiap yang warna hitam dibaca pendek. Ini yang ada panjang, nih ada alis-alis panjang, ada hijau panjang. Yang hitam-hitam baca pendek. Wama umiru. umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ya, mukhlisina. Nih terusin ke sini ya. Yuk, mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddina wapapa. Nggak ada wapapa. Wapapa dari mana? Berhenti aja di sini. Saya kan tadi ngajarin sampai sini dulu aja. Mukhlisina lahuddin sampai situ dulu aja. Mukhlisina lahuddin. Nah, sekarang hunafa bukan papa. Papa itu mah lagu. Hunafa. Hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Bagus. Wa yu'tuz zakata. Wa yu'tuz zakata wa zalika dinul Kayaknya pendek. Hitam. Kalau yang hitam itu dibacanya pendek. Dibaca apa adanya ya. Wadahnya ini panjang. Karena di atas hitam ada hijau. Ini mad asli. Wadalika. Dari wadalika boleh. Kayaknya pendek. Wadalika di. Zalika dinul qayyimah. Bagus. Kemudian Innal ladina kafaru min ahlil kitab. Bagus. Min ahlil kitabi. Ahlil kitabi wal musyrikina. Wal musyrikina fina di jahannam nih. Fina di jahannam. Wal musyrikina finnari jahannama khalidina fiha. Nanya pendek. Finnari jahannama khalidina. Nanya pendek. Khalidina fiha. Finnari jahannama khalidina fiha. Dinya panjang, ada hijau nih, ada hijau. Kalau hitam ada hijau panjang. Khalidina fiha. Finnari jahannama khalidina fiha. Masih pendek nih. Didengar ya alamal guyub wala yaqutu syai'in. Ya alamal guyub fala yaqutu syai'in min ilmihi. Nih Bu Erna, ini dah saya baca pelannya. Fi nari jahannama khalidina fiha. Coba yuk pelan-pelan.
Fi nari jahannam khalidina fiha. Bagus itu, bagus. Terus ulaika. Ulaika hum sarral bariyah. Bukan Syarul, tapi Syarul. Syarul. Ulaika hum sarral bariyah. Syarul. Bukan Sarol, tapi kalau Sarol mah kabel. Syarul. Sarral bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Pinter. Kemudian. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Pinter, khairul bariyah. Kemudian Gemeter Pak Ustaz. Gemeter. Ini maaf suara saya begini lagi Kak. Jelek ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha. Tajrinya panjang deh Bu Erna. Tajri panjang. Itu ada matobi'i. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Nah, pinter, tinggal hanya kecil ya, mintah tihal gede. Mintah dari mintah tihal coba. Mintah tihal anharu khalidina fiha abada. Pinter, pandai. Terus. Radiyallahu anhum waradu an. Waradu aneh ya, wakaf isyarah. Radiyallahu anhum waradu an. Aneh kan wakaf isyarah tuh ada haknya. Kalau tetangga saya namanya si Ana, ini aneh. Radiyallahu anhum waradu aneh. Anhum waradu an. Bagus. Zalika liman khosya rabbah. Zalika liman khosya rabbah. Baik, sebelum ganti surat ini buat Bu Erna latihan nih ya. Saya baca perlahan ya. Ya. Ini saya baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah, jangan minallah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'at humul bayyinah. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi dari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ini fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Baik. Ayo silakan diteruskan lagi Wadduha, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Kemudian Tak kelihatan, tunggu. tak kelihatan. Udah Pak Ustadz. Udah. Walaili idza istaja. Jangan walaili. Walaili idza istaja. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kok pendek. Kalau yang hitam itu pendek, tidak panjang, ya. Ini hitam. Ayo diulang lagi. Ma wadda'ala rabbuka. Bukan wada'ala, wada'aka. Oh ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini yang panjang ya Bu, yang hijau tuh. Hitam ada hijau. Hitam ada hijau, matobi'i. Nih di atas hitamnya ada hijau, nih panjang.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayo lagi. Ma waddaka Bukan. rabbuka Bukan waddaka. Ma wadda'aka hanya ketinggalan. ma wadda'aka rabbuka wa ma Kanya qala. pendek. Kayak ini pendek nih. Kanya hitam. Tuh warna hitam. Kalau warna Iya, hitam pendek. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lagi. Ma waddaka rabbuka Ma wala wadda'aka bukan wadaka. Ma wadda'aka. Nggak fokus deh. Pokoknya ibunya mau ke rumah sakit. Ayo. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Iya, salah semuanya ya di kakak kolanya. Nih saya pelan-pelan nih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sudah bagus, cuman di sininya aja nih. Rabbuka ini pendek, tidak panjang. Rabbuka. Ma wadda'ala rabbuka Wada'aka wa jangan wada'ala, wada'aka. ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bagus. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagus. Wala saufa. Wala saufa yu'tika rabbuka. T-nya ada hijau. T-nya ada hijau jadi panjang. Wala saufa yu'tika rabbuka. Wala saufa yu'tika. Fa-nya pendek. Wala saufa yu'tika. Wala saufa yu'tika rabbuka. Rabbuka fatardo. Buka patardo. Bagus. Terus alam yajid. Alam yajid. Yatiman to'awa. Bukan to'awa. Fa'awa. Fa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatimang fa'awa. Coba lagi. Alam yajidka yatimang fa'awa. Bagus. Alam yajidka yatimang fa'awa. Alam yajidka yatimang fa'awa. Alam yajidka yatimang fa'awa. Kemudian wawajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Tinggal langnya. Dolang fahada. Ada langnya. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Bagus. Terus wa wajadaka hilang. Wa wajadaka ailang fa'agna. Bagus. Wa wajadaka ailang fa'agna. Fa'amal yatim.
Wa ammal yatimal fala Jangan ada malnya, taqhar. jangan ada malnya. Nih, Bu Erna, udah bagus. Ya, Jangan ada malnya nih. Fa ammal yatima pala, yatima pala, yatima fala takar. Ya, lagi. fa ammal yatima fala taqhar. Pendek, takhar, takhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Iya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Terus bagus. Wa massa. Amma ila fala tanhar. Cepetin sedikit nih. Wa amassa. Wa amassa. Wa amassa ila fala tanhar. Wa amassa ila fala. Iya. Wa Wa am. amma ila fala Pendek. tanhar. Ila jangan ila. Wa amassa ila fala. Ila fala. Oh, iya. Ila fala. Ah. Wa amma ila fala Ila tanhar. lanya pendek hitam kan? Warna hitam. Warna hitam itu Ya. pendek. Ayo pendek. Wa amma ila fala tanhar. Iya, palanya panjang, nggak apa-apa deh. Wa ammassa ila fala tanhar. 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 Terus wa amma bi ni'mati. Wa amma ni'mati Binya. rabbika. Binya ketinggalan. Wa Bini. amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bagus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. 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 Baik, Ibu mau ngurus ibunya ya, nggak apa-apa. Urusin ya. Ustaz, Ya, maaf saya Pak Ustaz. apa. Diikuti bahasa saya sama Pak Ustaz. Iya, saya mau ngikutin Berna gitu. Saya Ayo kelompok. saya ngulang lagi dari awal. Nanti Bu Erna ulang-ulang ya rekamannya ya. Bu Erna nggak Ya, apa-apa. Pak Bu Erna konsentrasinya terganggu karena mau ngurusin ibunya ke rumah sakit. Udah diurusin saja sana ya. Biar saya Iya, ngulang. Pak Ustaz. Iya, Iya, Pak tak apa-apa. Ustaz. Baik, terima Iya, kasih Bu makasih. Erna. Iya, Sama-sama, terima makasih, kasih. Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nggak apa-apa. Saya ulang lagi buat Bu Erna ya. Saya baca pelan. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Maaf ya, suara saya emang lagi gak kuat kenceng. Jadi suaranya kayak suara lagi begini deh. Terima kasih ya Bu Erna, semoga Pak cepet Ustadz ya. pinter. Ya Pak Ustadz, terima kasih kasih. sama-sama. Cepet sehat ibunya ya. Iya, Amin. sabar. Terus diulang-ulang ya, biar cepet Ya, pandai. Terima ya Pak kasih. Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.